شام بخیر تماشابینان عزیز و همیشگی تلویزیونی تنین. این من نعمت سلیمزاده با برنامه کامنت شو مهمان امشب شما هستم. در هر برنامه خود ما کوشش میکنیم تا بهترین خبرهای دنیای شو بیزنس و شبکه‌های اجتماعی را گردآوری نموده برایتان شرح بدهیم. اگر دیدن برنامه‌های گذشته ما برای شما جالب است، پس در یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام ما را با نام تیوی تنین پیگیری نمایید. در هفته‌های گذشته بازی‌های برنوک Асхаб Тамаев و Гусейн Гасанов به یک بیماری اینستاگرام تبدیل یافتند. از جوان 17 ساله تا پیر 71 ساله، حتی سراینده و نوازنده و هنرمند و بهنر هم اشتراکچی گشتند. گپ سر آن می‌رود که جایزه‌های Асхаб Тамаев 10 ماشین با ارزش هر کدام 1 میلیون روبل و 10 آیفون مدل آخران بودند. شرط بازی هم آبونه شدن به افراد بود که خود تمایف آبونه شده است. خلاص بازی تمایف در پخش مستقیم به انجام رسید که در آن قریب 1.5 میلیون نفر اشتراک کردند و از این بازی اگر خطا نکنم 2 یا 3 نفر از تاجیکستان نیز ماشین و آیفون بریدند. همین دیروز باشد بازی گوسین گاسانوف در اینستاگرام به انجام رسید. در بازی او نیز 10 آیفون با رویکش‌های طلایی بودند. عجایبش این که تحفه اساسی او ماشین تمغه لامبورجینی اوروس بود که تا 30 میلیون روبل ارزش داشت. اشتراکچیان این بازی نیز از میلیون زیادتر بودند و هر کسی هم چون من می‌خواست صاحب این گونه ماشین باشد. اگر هر کس اشتراکچی بود و پخش مستقیم را تماشا داشت، پس حاجت نیست که آن احساسات را هنگام برآمدن رقم مشخص اشتراکچیان و تا انیق شدن نام استفاده برنده قصه کنیم. ولی اگر ندیدید، من از تجربه میگویم که دل من در این وقت 2 مرتبه بیشتر میزد و هر بار من خیالان برای چی کار صرف کردن مبلغ آن تحفه میبریدم را از سر میگذرانیدم. بله، این فکرها در سر قریب هر یکی ما بود. آخر نگاه کنید 30 میلیون روبل با سومانی چقدر مبلغ می شود. اگر با معاش من حساب کنیم، پس برای این مبلغ را کار کردن مرا ضرور است که 10 ساله ها میان خود را سخت بسته کار کنم و حتی کار به جای رسید که ما صبح در سر دسترخوان با عائله نقشه ها میکشیدیم که اگر این ماشین ها را میبریدیم چگونه زندگی خود را تغییر میدادیم. همینطور ضمن معین کردن غالب اساسی یک حالت عجایب شد. آنها رقم غالب را جستجو کردند، نامش را در اینستاگرام نوشتند. از سببی که کاربران اینستاگرام یا همان غالب آینده امید جان چندان مشهور نبود، الگوریتم های اینستاگرام نفری را در نتیجه پیشنهاد کردند که قریب نیکنام هایش نیز با آن همان غالب مانند بود. گوسین هم او را در پخش مستقیم تبریک کرد و به او 10 دقیقه فرصت داد تا تماس بگیرد. Все, кто сейчас смотрит эфир, все, кто знают этого парня, звоните ему, найдите его. Он должен, я всегда говорил, должен быть в прямом эфире. Чтобы было все максимально честно, человек, который выиграет, должен выйти со мной на связь. ولی این غالب خوابالود جواب نداد. مردم در شرح عکس و نوارهای او هزاران کامنت می نوشتند که به گوسین جواب بده و ماشین را از خود کن. افسوس فرصت رفت. دفعه دوم یک زن میانه سال غالب انتخاب شد و خوشبختانه به نامه گوسین جواب داد. ولی در همین لحظه غالب اول در سورس خود نوشت که او سر وقت به گاسانوف جواب داده بود، اما از حساب کاربری زیاد اینستاگرام نامش را نرسانیده است. گوسین گاسانوف به غالب دوم آن زن یک آیفون وعده کرده او را از جایزه محروم کرد و میخواست با غالب اول صحبت کند. باور کنید یک حالت باز هم عجیبتری رخ داد. میدانید چی؟ همین غالب انتخاب شده که از ازبکستان بود اشتباهاً پیروز شده است، زیرا نام نفری در رقم بوده با چند علامت کتابی اصلا دیگر کس بوده است. انا گپ در کجا؟ همینطور آنها غالب اساسی را انتخاب کردند. میدانید او کیست؟ او یک جوان خوشبخت امید جان نام دارد و از تاجیکستانی خودمان بوده است. Скажи, не волнуйся, все нормально. Не смотри на них, смотри на меня, все нормально. Смотри, скажи мне, что ты с ней сделаешь, если ты выиграешь ее, вот 30 миллионов рублей, что ты с ней сделаешь? Не знаю, что отвечать. А ты в каком городе сейчас, скажи? با همین این جوان با گوسین گاسانوف در پخش مستقیم صحبت کرده صاحب لامبورجینی اوروس شد. میدونید که در آغاز بازی من دیدم که شماره آبونچی‌های امید جان
бештар аз 700 нафар буданд ва ҳоло шумораи ин обуначон ба таври рекордӣ боло рафта давоми 10 соати баъд аз бозӣ ба 40 000 расидааст. дар зери ягона акси ӯ ҳоло беш аз 10 000 шаҳр буда асосан ӯро табрик намуданд. дар миёни шаҳрнависон шумо медонед ки ман киро пайдо кардам? бобоҷоне ки дар бозии қаблӣ Тамаев мошини варзишии Мерседес бо арзиши 8 миллион рублро бурида буд. баъдан дар саҳифаҳои иҷтимоӣ аксу наворҳо паҳн шуд ки аллакай бобоҷон тӯҳфаашро гирифтааст. барои ман он вақт ҷолиб буд ки ин тоҷик писар ба мошини худ чӣ кор мекунад ва баъди ҷустуҷӯҳо маълум гардид ки бобоҷон мошинашро дар ҳамон Москва фурӯхтааст, зеро дар инстаграми ӯ дида мешавад ки ӯ бо як мошини сафед аст. як чизи ҷолиби дигар он ки дар рӯзи ғолиб шудани бобоҷон обуначиёни ӯ низ ҳамагӣ 21 нафар буданд, аммо баъд аз бурд медонед чӣ қадар шуданд? ҳоло обуначиёни ӯ ба беш аз 280 000 расиданду аллакай омодаи ҳамкорӣ барои реклама аст. ҳамин тавр бубинед ки чӣ тавр дар барномаҳои гузашта мо гуфта гузаштем, як нафари мо дар Дубай соҳиби $1 миллион шуду бобоҷон мошини 8 миллиона ва умедҷон мошини 30 миллиона бурд карданд. акнун ман чӣ? ҳеҷ. лекин ба ҳама шукр, зеро ин ҳама насибу тақдир аст, вале боз маро алам мекунад ки дар ягон бозӣ пирӯз нашудам ва доим ҳамин мисраҳо дар зеҳни ман меояд ки бахтам он гуна баланд аст ки аз гӯшаи бом агар рафта дигаре гардани мо мешиканад. дӯстон, мо дар барномаи гузашта оид ба ҷудошавии Моргенштерн аз ҳамсараш гуфтем. ҳарчанд ман ҷудошавии оилаҳоро дар ҳеҷ ҳолат тарафдор ё хостор нестам, аммо ба фарқ аз Шакира ва Пике, репсарои рус Моргенштерн тавонист ба Дилара бидуни як мушкилие ҷудо шаванд. мо низ ба ин хотир номи Шакира ва Пикеро ёдовар шудем ки қиссаи ҷудошавию рақобатҳои барқасдонаи онҳо мисли сериалҳои туркӣ ҳар рӯз ва то ин лаҳза давом доранд. дар бораи ин ишқи ноком дар барномаҳои гузаштаи худ мо гуфта гузаштем ва агар барои шумо ҷолиб бошад, пас дар YouTube ба канали ТВ Танин даромада онҳоро онҷо бубинед. ростӣ дар аввал дили ман ҳам ба бечора Шакира сӯхт, вале ин шабу рӯз гап аст ки Шакира аз эҷоди сурудҳои худ вобаста ба хиёнати Пике на танҳо аламашро кам мекардааст, балки ҳатто даромади бештареро ҳам соҳиб шудааст. гуфта мешавад ки дар композитсияҳо ва клипҳое ки дар он Жерар Пике мустақим ё ғайримустақим аз тарафи Шакира зикр шудааст, дар миёни дигар сурудҳои ин сароянда бештар тамошобин ва шунавандаи худро ҷамъ овардаанд. даромади ин гуна сурудҳои Шакира ба $22 миллион мерасад. аз ҷумла суруде ки дар он Шакира аслан дили шикастаи худро мебардорад махсусан машҳур шуд. дар ин навор сароянда бо сурохии азими хунолу дар қафаси синаш зоҳир мешавад ва дилашро дар даст дошта ишора мекунад ки аз ҷудо шуданаш мушкил дорад. дар матни суруд гуфта мешавад ки ту аз рӯи нафси худ маро тарк кардӣ, нисфи худро ҳам ба ман надодӣ, аммо медонам ки ман аз ту бештар додам. аз паси касе давидам ки ҳатто аз паси ман як қадам ҳам назадааст. ҷавонони азиз, забондони ҷаҳондонӣ гуфтанд ки барҳақ аст. надонистани забон дар аксар ҳолат миёни бисёре аз ҷавонони моро мешиканад. барои мисол, ана ҳамон умедҷони дар боло гуфтаамон ки соҳиби ламбарҷини урус бо маблағи 30 миллион рубл гардида буд. бечора ҳангоми бо Гусейн Гасанов суҳбат карданаш ҳатто намедонад ки чӣ бигӯяд, чун забони русиро намедонад. Я тебе говорю, что если я отдам тебе Lamborghini Urus за 30 миллионов рублей, и ты сможешь приехать в Москву, чтобы мы его тебе отдали, я тебе туда ее не смогу привезти. Но это что-то. Это легендарное событие, честно. Знаешь, он русский не знает. Да, я понимаю, что ты плохо, наверное, разговариваешь. барои чунин ҳолат аксар ҳам дар шаҳр навиштанд ки ҷавонони тоҷик дар масъалаи забономӯзӣ танбалӣ накунанд ва забон омӯзанд. лекин ман ба фарқ аз Умедҷон боз дигаронеро ҳам медонанд ки бо вуҷуди надонистани забонҳо онҳо бо забони имову ишора мақсадҳояшонро баён мекунанд. масалан, биёед мебинем ки чӣ хел.
барои ба ин гуна ҳолат гирифтор нашудан чӣ бояд кард? Дар зери ҳамин навор корбаре навиштааст ки ман бо русҳо кор карда русиро дар 6 моҳ ёд гирифтам, лекин агар бо тоҷикҳо кор кунӣ дар 10 сол ҳам чизе ёд намегирӣ. Ё ман навори дигареро дар саҳифаи инстаграми худ ҷой кардам ки ба ҳамин мавзӯъ тааллуқ дорад. Ростӣ ман аслан нафаҳмидам ки ин ҷавони тоҷик тарҷума мекунад ё ки такрор. 26 статья. 26 статья қати 114 федерального закона. Я 144 қати Федеральная Россия қати выкавить. Подпункт 8. Подпункт 8. И подпункт 4. Подпункт 4. Подпункт 8 и подпункт 4. Подпункт 8, подпункт 4. Это нарушения, которые 2 и более административных штрафа. Это нарушение, штраф, когда гетуна. И превышение сроков пребывания более чем на 30 суток. Еще раз. Превышение сроков пребывания. Долго находились, дольше на 1 месяц. Короче, шмо дай Москва висок гаштаге. Соответственно, вот эти граждане могут быть амнистированы в период времени, который мы вам сказали. С 25 марта по 24 апреля. Который Рузи Хамё гуфтаги ай 25. акнун ин тазоди зиндагиро бубинед ки дар хитое рух додааст. Нафаре бо номи Чен Сун рӯзи хонадоршавии худро таҷлил мекард ки ногоҳ як ҳолате рух дод ки ба сари ҳеҷ як ҷавон писари мо наояд. Гап сари он ки дар ин рӯзи хушбахтӣ вале барои шаҳмат сарсахтӣ гурӯҳе аз духтарон ҷамъ шуда дар даст навиштаҷоти мо собиқ дӯстдухтарони Чен Сун ҳастем ва инҷо шуморо нобуд мекунем садо баланд карданд. Расонаҳо менависанд ки дар ин ҳолат арӯзшаванда чандон вокуниш нишон намедод, вале волидайни ӯ ин тӯйро бойкот карданду аз домоди ояндаи худ даст кашиданд. Ин ҳолат ҳатто дар телевизионҳои ин кишвар нишон дода шуд ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ вокунишҳои шадидеро аз сар гузаронид. ҳоло кор ба чӣ натиҷа расидааст номаълум, вале баъзеҳо бар он назаранд ки ин гирдиҳамоӣ аслан кори сохта буд. бовар дорам ки шумо сарояндаи афғонтабор Қайс Улфатро мешиносед. Рости шахсан ман ӯро баъди дуэташ бо Шабнами Сурайё шинохтам. Ин нафар дар инстаграми худ чанде пеш навореро гузошт ки дар он як модари тоҷик Қайсро васл намуда ташрифаш ба Тоҷикистонро ба хайр мехонад. Ба андешаи ин модар ҷаноби Улфат бо санъати худ баъд аз Аҳмад Зоҳир меистад. Ассалому алайкум. Қайсҷони ширини очаш, ман модарат мешам. Беҳтарин сароянда ҳастӣ. Аввал Аҳмад Зоҳир, баъд аз Аҳмад Зоҳир ман шуморо медонам. Ба хотири шумо ман фақат барномаҳои Афғонистон тамошо мекардам. хуш омадед ба сарзамини аҷдодии Тоҷикистон. дар зери ин навор корбарони форсизабон бо ин лутфи зани тоҷик баҳои баланд доданд, ҳарчанд на ҳама кас розӣ шуданд ки дар радабандӣ Қайс баъд аз Аҳмад Зоҳир бошад. ростӣ ман аз омадан ё наомадани Қайс ба Тоҷикистон огаҳӣ надорам. бояд гуфт ки Қайс Улфат дар соли гузашта бо сарояндаи номии тоҷик Шабнами Сурайё чандин сурудҳо таҳия намуданду дар чанде аз кишварҳои ҷаҳон консертҳои худро доир намуданд. дар миёни ин гуна сурудҳо оҳанги ҳамсони эй подшоҳи хубон бештар машҳур гашта, онро давоми 1 сол дар ютуб канали Тутӣ қариб 7 миллион одам дидааст. ҳамин тарз дӯстони азиз, мо ба фарҷоми барномаи худ расидем. бовар дорем ки шумо аллакай дар шабакаҳои иҷтимоӣ саҳифаҳои моро пайгирӣ намуда истодед. бо шумо тӯли ин чанд дақиқа ман Неъмат Салимзода бо барномаи Каменшо будам. моро дар ҳафтаи оянда бо хабарҳои боз ҳам ҷолибтар дар ҳамин вақт интизор бошед. то дидан.